Nonaha mu burasirazuba bwa Kongo ibintu ntago bimeze neza cyane cyane mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru kuko ingabo za FARDC bigaragara ko ziri kugenda zihunga nk'uko mubibona kuri aya mashusho. Umutwe wa M23 byatumye wigamba kwigarurira uduce twinshi two muri teritwari ya Nyiragongo ihana imbibi n'u Rwanda n'umujyi wa Goma umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru nyine. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umutwe wa M23 rivuga ko kugeza ubu imijyi mito mito irimo Kibumba, Buhumba, Ruhunda, Kabunga, Tongo na Murindi ngo yose iri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Inyuma y'imirwano ikomeye yari imaze iminsi igera kuri 2 ibera muri teritwari ya Nyiragongo, bikaba byarangiye inyeshyamba za M23 nyine arizo zigambye ko zegukanye utu duce ngo ni nyuma yo kwirukana ingabo za leta FARDC n'izindi nyeshyamba basanzwe bafatanya zirimo n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Umwe mu bavugizi b'uyu mutwe wa M23 Kaneziyusi Munyarugerero avuga ko uduce twose bamaze gufata turimo umutekano usesuye kandi ko abaturage bakomeza mu buzima bwabo ubusanzwe. Ese byifashe bite? Reka tumwumve mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu buryo burambuye. Bakomeje kuturasaba mu gitondo ubundi twebwe intego yacu ntabwo kwarakomeza kubakurikirana, ariko iteka baturasheho byanga byakunda turabakurikirana. Ariko babarasheho namwe mwari mumaze iminsi mubarasaho, uyu munsi babarashe bose muratuza. Ariko ndagira ngo urabyumva neza n'ubundi kugira ngo tubarase nibo badushotora buriye uko badushotoye turabaherekeza. Ubu mwabaherekeje mubagejeje he ubu ngubu? Ubundi Kibumba yose turayifite uko isora. Ni ukuvuga ngo Nyiragongo hasigaye gace gato ku mujyi gafatanye n'umujyi gusa. Ariko Nyiragongo yose uko isora turayifite mu maboko yacu. Ariko ikindi umuntu atabura kwibaza, abaturage bo mu duce mwafashe nka Kibumba hirya y'ejo mwafashe mwongere ku duce mwarimo mwafashe mbere, abaturage baho bigenda gute? Mutugeramo bagahita bahunga cyangwa murababwira muti turaje turabanyamahoro nimugiraho mujye? Dufite teritwari ya Rucuru na teritwari ya Nyiragongo. Teritwari ya Rucuru tumaze mwamezi arenga, abaturage bose baratekanye 100%. Nta numwe wahungabanye, buri wese ucuruza aracuruza, uhinga arahinga, uragira uwo ari we wese akora ku nyungu ze zose kandi atekanye ku mahoro. Twabonye umurongo munini w'abaturage bahunga uduce muri mufata. None se bwana munyamakuru, iyo ubona zira ndege zazimisha ubusashu zitabona, indege ntabwo zibona n'impumyi. Aho zimisha ubusashu hose ni mu baturage, ni mu giturage cya Giseseka. Abo bantu rero bamenwa amasasu n'indege urumva batekana bakaguma. Ariko uyu mwanya twafashe Kibumba ndimo ndatera kamo ndabahamagara kugira ngo bagaruke mu byabo kandi batekane nk'abandi bose. Ubwo bivuze ko rero izi mpunzi twagiye tubona ziri guhunga FARDC n'indi mitwe ifatanyije nayo. Ubundi zirahunga urusaku rw'amasasu, hari ikindi se? Urusaku rw'amasasu ariko baragaruka nk'uko n'abandi bagarutse. Ubushize babonye ko baje kurasa n'undi ino muri Bunagana, barashe muri Bunagana abaturage barahungabana bahungira mu Uganda, ariko nyuma y'iminsi 2 bose uko basura bari bagarutse nta n'umwe wasigaye. N'abandi baragaruka turabaterera kamo ngo bagaruke, nibagaruke rwose basubire mu byabo kuko cyane n'ibyabo ntabwo tubihungabanye, n'amazu yabo turayarinda, n'ibyo basize turabirinda, ugarutse wese agaruka kabisanga. Hanyuma ibi ngibi biri kuba nyuma gato yaho ibihugu birimo Kenya byohereje itsinda rya kabiri ry'ingabo ziri mu rugaga rw'iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zije kurandura cyangwa se guhangana n'iyo mitwe irimo n'uwanyu. Ntabwo bibateye igishika? Ntabwo byadutera igishika, nawe unashyize mu gaciro ukareba nuvuga ngo izo ngabo za Kenya twizera tudashikanya kuzizamwe n'amahoro. Ibirenza amahoro ibyo ni ibindi sinagira uko mbikubwira. Wongera byumva ko twizera ko izo ngabo zije gutanga amahoro muri Kongo. Ntabwo byakumvikana ko Uhuru Kenyatta yaba ari mu kuzunguruka muri Kongo mu bihugu bitandukanye ashakira amahoro abanyekongo mu nama y'abihugu ingabo zo kurwana. Hanyuma Uhuru Kenyatta wari unavuzeho ku munsi w'ejo yari yavuze ko abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikari harimo n'uwanyu wa M23 igomba gushyira intwaro hasi kugira ngo hakorwa ibiganiro by'amahoro mwakomeje kugenda mwifuza. Bwana munyamakuru, ndagira ngo nkwibarize nanjye nkuko urukumbaza, uremera udashidikanya ko FDLR ziriho? Noneho reka mbikuvira imuzini muzingo mbigusobanurire neza rero, izo FDLR zuko uremera ko zavuye mu Rwanda zihekuye u Rwanda kandi aho zahungiye nta handi ni muri Kongo. Uyu munsi zirafatanya na FARDC kuza kuturasa. Harya umutwe wo kwamburwa intwaro ni M23 cyangwa umutwe wo kwamburwa intwaro ni FDLR? Cyangwa se nabwo bivimuzi uvuga uti namwe mumeze nka FDLR? Byumve ko ari itama. Ariko ngira ngo iyo bavuze imitwe yitwara gisirikare ikorera mu burasirazuba bwa Kongo basana bavugamo FDLR, bakavugamo Maimai, bakavuga n'indi mitwe bagashyiramo na M23. M23 turabanye Kongo by the way, ariko FDLR n'abanyarwanda, ariko ubundi mwakora abanyarwanda banyu kandi nibi bihugu nabyo bigira impuhwe.
bigatekereza n'abanyarwanda abatutsi batikiriye mu Rwanda bishwa na FDLR. Ndagira ngo ayo mahanga arakwiye kurwanya FDLR bakatureka twe turi ku butaka bwacu. Hanyuma none ko FARDC n'iyo mitwe irimo FDLR bafatanyije bakomeje kubarasaho kandi mwebwe mwarifuzaga ibiganiro murakora iki? Na n'uyu munsi iryo niryo shano ahubwo niryo shano bwana munyamakuru ibi ni shano ahubwo rirenze ukwemera kubona twebwe abanyagihugu b'abanyekongo duharanira uburenganzira bwacu ku butaka bwacu bwa gakondo yacu, ahubwo izo FARDC zikifatanya na FDLR amahanga birebera nibyo basize bakoze u Rwanda bategereje ko batumara. Iyo ubona zira ndege zimisha ubusashu zitabona, indege ntabwo zibona n'impumyi, aho zimisha ubusashu hose ni mu baturage, ni mu giturage cya Giseseka. Abo bantu rero bamenwa amasasu n'indege urumva batekana bakaguma. Ariko uyu mwanya twafashe Kibumba ndimo ndatera kamo ndabahamagara kugira ngo bagaruke mu byabo kandi batekane nk'abandi bose. Ubwo bivuze ko rero izi mpunzi twagiye tubona ziri guhunga FARDC n'indi mitwe ifatanyije nayo, ubundi zirahunga urusaku rw'amasasu. Hari ikindi se urusaku rw'amasasu ariko baragaruka nk'uko n'abandi bagarutse. Ubushize babonye ko baje kurasa n'undi ino muri Bunagana, barashe muri Bunagana abaturage barahungabana bahungira mu Uganda, ariko nyuma y'iminsi ibiri bose uko basura bari bagarutse nta n'umwe wasigaye. N'abandi baragaruka, turabaterera kamo ngo bagaruke, nibagaruke rwose basubire mu byabo kuko cyane n'ibyabo ntabwo tubihungabanya, n'amazu yabo turayarinda, n'ibyo basize turabirinda, ugarutse wese agaruka kabisanga. Hanyuma ibi ngibi biri kuba nyuma gato yaho ibihugu birimo Kenya byohereje itsinda rya kabiri ry'ingabo ziri mu rugaga rw'iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zije kurandura cyangwa se guhangana n'iyo mitwe irimo n'uwanyu. Ntabwo bibateye igishyika? Ntabwo byadutera igishyika. nawe unashyize mu gaciro ukareba nuvuga ngo izo ngabo za Kenya twizera tudashikanya kuzizamwe n'amahoro. Ibirenza amahoro ibyo ni ibindi sinagira uko mbikubwira. Wongera byumva ko twizera ko izo ngabo zije gutanga amahoro muri Kongo. Ntabwo byakumvikana ko Uhuru Kenyatta yaba ari mu kuzunguruka muri Kongo mu bihugu bitandukanye ashakira amahoro abanyekongo mu nama y'abihugu ingabo zo kurwana. Hanyuma Uhuru Kenyatta wari unavuzeho ku munsi w'ejo yari yavuze ko abarwanyi b'imitwe yitwara gisirikari harimo n'uwanyu wa M23 igomba gushyira intwaro hasi kugira ngo hakorwa ibiganiro by'amahoro mwakomeje kugenda mwifuza. Bwana munyamakuru ndagira ngo nkwibarize nanjye kuko urukumbaza uremera udashidikanya ko FDLR ziriho, noneho reka mbikuvira imuzini muzingo mbigusobanurire neza. Rero izo FDLR zuko uremera ko zavuye mu Rwanda zihekuye u Rwanda kandi aho zahungiye nta handi ni muri Kongo. Uyu munsi zirafatanya na FARDC kuza kuturasa. Harya umutwe wo kwamburwa intwaro ni ya M23 cyangwa umutwe wo kwamburwa intwaro ni FDLR cyangwa se nabwo bivimuzi uvuga uti namwe mumeze nka FDLR byumve ko ari itana. Ariko